malam hin kho channel anabon chawin kahin lem kit ve dunia I quiz diu hi Kitepna Lui Bible Numei thupi ta ta ho anami te ding le ain sung ajiteu dinga thilphata ta anabol do Pathen ging vet zui thei Numei phawep anaveu hitin hi chi hola a hi koi thusim na het nom na ngai nomem komena hin sejin athusim zong in ineidiu hi Pathen in Numei ase masat pen chu koiham. Answer to EV ahi Genesis bungni changsom ni lani pakai Pathen mihim pa ako na he la anagu achun Numei khat asim do in mihim pa henga ahin puilu tai lengpa David ate anunga ajan le apang sunem nunga nu chu amini piham. Answer to abisak ahi lengte khatna bung khat changthum sunem gama hitabang hoi nunga abisak agamu daon lengpa hinga ahin puitawe Joshua Jericho khopi velhidia mi asol ho anahu do chu koiham. Answer to Rahab ahi Joshua bungni changsom lagit nagam sungu kahindel khum tingule tu a nei khai tha anathon bang ko na hin khausan hi anavejin ati Numei Israel te thutona napangchu koiham. Answer to Deborah ahi Judge bungli changli Deborah chu themgau hin hichilai hin Israel te thutanin apangin ahi Persia lengnu anammi te anahu do chu koiham. Answer to Esther ahi Esther bungli changsom leli kon iza ahenam izenam itile hitabang phat hunglun dingji a lengnu a napan kha jong hitheita ahi Jacob le Esau anumin ipiham. Answer to Rebecca ahi Genesis bungsom nilanga changsom nile khanapat som nile thum Rebecca cha ahin lo pha nin Isaac in pakai hinga ataw pi le pakai jin ataw na asangin Rebecca now avop tai Bible Numei themgaw masapena kisei chu koiham. Answer to Miriam ahi Exodus bungsom lenga changsom ni hichun Aaron sopinu themgaw nu Miriamin akhutnin khutbe khat akila in chuin Numei josin amanu nung ajuivin khutbe kichoi pumin apodovin alam ta uve Numei amel hoina le achi na kehe leng David zinu hung hi chu koiham. Answer to Abigail ahi 1 Samuel bungsom nilanga changsom nilako Nabal thi David nin azado opha nin wa choyun pakai nabalin ei phinse na phu ei la pitan alhacha ke thildi lo ei bolda sa tai agi lo zein nabal chu pakai jin talen ama sa tai ati hichun David nin Abigail to kichen ding thu agalu sa tai Moab Numei leng David dinga api hung hi chu koiham. Answer to Ruth ahi Ruth bungli changsom lesagi ahing akom ho now semin chu Obed asaun Obed hi Jesse pa ahin Jesse hi David pa ahi Israel te leng masapen sol chanu David to kideya kingai chu koiham. Answer to Mikar ahi 1 Samuel bungsom lage changsom ni sol chanu Mikal ma David to akidei hlonin solin jong azado phanin akipa the thove Egypt mi Joseph jinu chu amini piham. Answer to Asinat ahi Genesis bungsom li lakhat changsom li lenga lengpan Joseph chu Heliopolis hopia thimpupa Potiphara chanu Asinat to akichen sa tai pakai koma kapuma tauna ana thumdo Samuel chu anumin ipiham. Answer to Hana ahi 1 Samuel bungkhat changsom lakhat nikhat siloa pakai huina an ane ezovun Hana ading do in alung na be se zengin pakai za ataw le hlaseta in akaptai Jacob ji uchate ni chu amin ipiham. Answer to Leah le Rachel ahi Genesis bungsom nilako changsom thum lekhat
Jacomin lia sanga Rachel adeizo pakaijin amudo phanin Gia chu chale naw ahin sa nan Rachel wang achin sa tai Solomon lengpa anumin ipiham Answer chu Bathsheba ahi 2 Samuel bung somnani changsom ni leli Davidin azinu Bathsheba alhamonin akitemat pile chapa khat ahingin Davidin amin Solomon asae Pathen ging Egypt gama Hebrew te Naudom te ni chu amini piham Answer chu Sipra le Pua ahi Exodus bung khat changsom le segi ahin la naudom te nin Pathen agin hlonje in lengpa thu anil hlan pon pasal ho gejin ahing hoi hlan tai Aaron le Mosi anumin ipiham Answer chu Jochebed ahi Exodus bungup changsom ni Amram hin apa sopinu Jochebed akichen pin Aaron le Mosi ahinge Midian gam thempupa Jethro chanu Mosi jinu chu amini piham Answer chu Jipora ahi Exodus bungni changsom ni lekhat Mosi chenden ding agigun Jethron jong achanu Jipora to akichen sa e Bible quiz ibol now hichan chu ahitan apat na apat atsay na gaya panhin lahozo se pathenin pathe na bu chi tau hen